Akho ngithi mina kungenzeka sibone imanga ngomhla ka31 ebusuku. Singene ngenye into. Ibe nkulu impikiswano emva kokusabalala kwale video kaTegza. Sawubona kuphi nakuphi kufunye khona lo mbuso njengamanje kubingelela emathini waqoqa into zomqamulo amehla kabanye baqomela imali ethi wazi. Kana wethu ungabe usubulakho lokuqala la ngicethe enze kulungelo press subscribe button share uphinde comment ungakhohlwa ukulike kanti uma subscribe so senze ukuthi kube wena oqala notification uma ngase kufala ivideo hamba phambili kumahala ha. Kanti ke ngabe umdala like uthi hlanga lapha ku comment section ungakhohlwa upress button la join donate channel yakho ehamba phambili njalo ngo10 rand ekugqibela kwenyanga siqinisekise ukuthi imnino ngasebank ibona wena nabakwa YouTube sibonga kwasebejoyinile ngani zawethu uNtegza lapha ukhiphe isimemezelo esiphuthumayo iSexwayiso kwezegcwama elisho ukuthi ke cha ayivula amehlo ngoba kuningi okusangenzeka sesincane lesikhathi esesisele malana nezokuvota njengoba bona ezakhuzani ziyimisela futhi zisebenza ngokukhulu kuyimisela nangokukhulu kuzuma lapha na ke enkundleni zokuxhumana ziyakhombisa ziyavota nakuphi kuyabonakala ukuthi ezakhuzani ziyaphusha amabhlolayo madoda uzokhumbula ukuthi mangabe kuvota lapha uvotela ingoma E33665 kanti ke mawuvotela yena ukhuzani usuvotela ngazo lezo number ezithi ingoma E enambeni e33665 uma uvotela igcwama elisho ukuthi ingoma B ku33665 ngana wethu ngaphandle amasho isikhathi sakhe asingene kuyona video okuyiyona oze ngayo. Ngibuka ifinal yeCarling lana into esengiyibone live on TV ayama Blue Nations a creative is true habe wemfowethu yabona mangakusho nje lokho yabona mfowethu abalandeli bamthandeni naMaRed Nations hayi futhi bayamdayisa umthandeni angifuna uqamba amanga la abantu bayamdayisa umthandeni yazi ukuthi bala kuphela yabo mina mfowethu hey umculo wamaskandi mhlawumbe angivoti mina angizovota kuingoma kabahubhe bengizovota ibhadi kubahubhe wayengenile ku top 10 so wangangena yabona bafethu hayi niyamdayisa umthandeni noma ningathini noma ngangibonga ngithini yabona lapha khuzani bafethu kuhlakanishwe lapha ya bayakwazi ukuzimaketha laba bantu yabona bafethu khuzani awuhlakaniphi ibhadi la muntu ingakho ngithi mina kungenzeka sibone imanga ngomhla ka31 ebusuku singene ngenye into